kayak di mana bro, lihat tuh. So I mean you original Indian, so it means you long time ago from Mexico, is it? Masih di perjalanan road trip gue nih bro. Gua baru beranjak dari Las Vegas menuju Arizona. Gua tuh udah gak sabaran banget pengen ngelihat salah satu dari 7 keajaiban dunia, yaitu Grand Canyon. Ini kita mau check out bro. Kita mau check out dari Grand Canyon Hotel. Cuaca dingin banget bro. Taruh air minum di luar kan, di dalam mobil. Lihat tuh air minumnya jadi es gini bro. Luar biasa dinginnya bro. Tuh air minum jadi es gini nih. Padahal di malam tuh cuma ditaruh itu kayak berapa jam ya? Kayak 8 jam gitu di luar. Sekarang kita mau pergi ke Grand Canyon lagi. Perjalanan 1 jam, cuma nanti hotel berikutnya itu kita di Moab. Di Moab itu perjalanannya kira-kira 5 jam. Jadi 6 jam perjalanan. Ini hotel kita kali ini. Ini barang-barang banyak banget bro. Udah, let's go. Perjalanan kita kali ini bro, cuman lurus aja, gak ada apa-apanya di kanan kiri. Sampai-sampai kita ngeliat kayak bebatuan gitu. Dan kita tahu kita hampir sampai di Grand Canyon. Then I would cry. Hello, good morning. Here my ID. Okay, thank you. Grand Canyon Village or Grand Canyon National Park? Which one better? Well, the village is in the national park. Oh, it's inside there? The big area is the national park, and then the village is one part. Alright. But the village is very nice. Oh, There's some get it. nice historic buildings Okay. and great views, but I'll give you maps and information. Okay, thank you. At the visitor center, that's 5 miles away. You can park there for free and see some of the views and use the shuttle bus. The shuttle bus is free. Oh, I get it. Thank you. Ternyata harga tiket satu mobilnya itu $30. Nah, terus kita di sana katanya ada shuttle bus yang bisa bawa-bawa kita kemana-mana aja. Tapi kita nggak pakai shuttle bus di sini, kita naik mobil sendiri aja, bro. Ya Allah, luar biasa. Itu ekspresi yang bener-bener keluar, bro. Gue bener-bener ini nggak nyangka banget bisa kayak gini, bro. Ini dia Grand Canyon National Park bro. Luar biasa, luar biasa. Kita harus ngomong Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah, bagus banget bro. Guys, what do you think? Subhanallah, bagus banget. Tuh, bro, udah kayak di mana bro, lihat tuh. Tuh, lihat bawahnya tuh. Duh, bawahnya tinggi banget bro. Gitu. Itu ada sungai-sungai kayaknya di sana ya. Subhanallah, bagusnya. Ini semua nih alam ini ya. Dibuat dengan alam, diukir-ukir dengan alam. Halo, how are you? Rehan, say cheese. That's really long. Cheese. This name is Grand Canyon, Rehan. We gotta go there? No, it's so far. I don't think so. There's no road over there. There's no word? Nggak cuman orang dewasa doang yang takjub, anak-anak juga takjub. Gimana Ella? Jadi gimana nih Mas Yusuf tentang road trip kita kali ini? Oh, it's amazing. Amazing ya, luar biasa Now ya. we are here in the Grand
Canyon. Grand Canyon. Berasa mimpi ya. Berasa mimpi. Ini kan 7 keajaiban dunia ini ya. Salah satu 7 keajaiban dunia ini. Luar biasa. Lubang paling besar ini. Lubang paling besar yang pernah kita lihat ini. Aduh. Di Bawah sana tuh ada. di Sumatera Barat ada juga namanya Ngaresiano namanya kalau di Sumatera Barat. Itu yang keajaiban dunia nomor berapa tuh? Oh, itu keajaiban di Indonesia. Oh, di Indonesia. Nah, kalau ini keajaiban dunia ini kita bisa lihat di belakang. Mantap. Itu kayak ada kota gitu, kota terselubung gitu tuh. Kota Indian terselubung. Ke atas lagi masih ada. Subhanallah, bagus banget, Bro. Tuh. Grupnya kita. Gimana Muti? Keren Mutri? Ini keren banget. Keren banget. Kita lihat sih story-nya gimana. Udah kayak ini ya. Udah kayak di Bukit Tinggi Ngaresiano ya. Belakangnya ada history kita. Sekarang kita mau pergi ke visitor center. Cuacanya dingin banget, Bro. Sekarang kira-kira 5 derajat Celcius sekarang. Nah, enaknya di sini kita nggak usah jauh-jauh, kita harus Okay, we gonna go there. hiking, nggak usah, karena udah disediain di sini ada busnya dan juga udah parkirannya udah lumayan banyak ini. Jadi itu kayaknya bus itu gunanya kalau misalnya parkiran udah habis gitu ya. Rehan, what do you think about this Grand Canyon? It's fun. It's far. Is it cold in here? No, yes. No, it's not. It's cold. It's not cold. Are you happy here? I'm happy here. Yeah. We must be over here. Alright. Okay, let's go there. Lihat, Bro. Subhanallah, bagusnya. No, wow. You can scream here if you want. Whoa! 1, 2, 3. Whoa! Oh! Batu-batunya itu kalau udah kayak berjenjang-jenjang gitu tuh. Berjenjang-jenjang semuanya lah tuh. Atas. Jadi bukan kayak bukit biasa, jadi udah keren, Bro. Bawahnya tuh lihat tuh. Keren. Tuh lihat tuh, dalam banget tuh. Itu bisa berjenjang itu deh ya. Atas bawah gitu deh. Kayak udah kayak dipahat gitu loh. Nih, di sini kita kalau mau beli souvenir di sini. Here comes baju souvenirnya. Check out this book. Udah nyampe Grand Canyon, rasanya kita nggak mau lagi beranjak dari tempat ini. Saking indahnya tempat ini. Tapi nggak bisa, kita harus pergi ke tempat tujuan berikutnya. Kita nggak mau nyampe di tempat, ntar harus bisa kemalaman. Oke, sekarang kita let's go. Kita lagi kayak di padang pasir Indian kayak gitu. Lihat tuh di belakang. Tuh, kalau tahu tuh ada film yang ada pesawatnya itu naik masuk ke dalam, tuh dia masuk lewat dalam situ tuh, Bro. Oke. Nah, di sini juga ada yang jualan nih. Ada jualan souvenir gitu. Coba kita lihat ya apa ini jualannya.
1-800-227-2771. 1-800-227-2771. That's 1-800-227-2771. It's the U.S. Sales Event, and it's happening at Tates of Holbrook. The only dealer offering you a car loan for only $99 down payment. But hurry. You're from here? What? You're living nearby? About 20 minutes. 20 minutes from here? Oh, I see, I see. All You? right. Yeah, I'm from California actually. So you always in here? Yeah. Yeah. All right. Wow, it's so beautiful Summertime view is, here. summertime is a lot of people. Okay. So this one jewelry for, I mean, it's Indian jewelry? Yeah. Yeah. Just handmade. Oh, okay. Drugs. All Dream right. catcher. All right. So are you like Indian, original Indian? Yeah. All That's all right. we do. Also, you make like Arts okay. and craft. All right, original Indian. So I mean, you're original Indian, so it means you're a long time ago from Mexico, is it? Some, yeah. Oh, I see, I see. Wow. Brazil. Oh, from Brazil? Yeah. Oh, I see. And they passed Mexico. So you speak Portuguese? Yeah, a little bit. A little bit Portuguese? And then you speak. Then they turned to the Spanish. All right. And that's well, comprende hombre español. Yeah. Understand? Oh, I see. That's just Wow. your language. I see, I see. Wow, that's cool. So you speak Navajo is mine. So you speak Portuguese, Hispanic, Yeah, English. Spanish and Navajo. Wow, all right. Little bit. So it's handmade, this one? You make it handmade? Wow, that's Horsehair. horsehair, this one? Keys. Wow. Put your keys. It's original horsehair? Yeah. Wow. That's cool. That's cool. All right. Let me get it. Yeah. All right, thank you so much. Okay. All right. Handmade, ini buatan dari handmade langsung. Ini katanya ekor kuda tadi. Ya udah. Let's go. Sir, Thank you. have a good day. Good day. Nah, sekarang perjalanan kita lanjutin lagi ke Utah. Kita sekarang masuk perbatasannya Utah. Namanya tempatnya itu Monument Valley. Memang kanan kiri kita nih kita cuma ngelihat bebatuan juga, guys. Tapi ini berbeda Monument Valley. Kita bisa langsung datang ke batunya dan deket banget kali ini, guys. Bro, perjalanan kita udah makan waktu 5 jam. Sekarang kita lagi ada di Utah. Where we are right now, Rehan? Utah. We are in Utah. Utah, bro. Ini tuh, Utah tuh kayak padang pasirnya aneh banget tuh. Lihat tuh. Ada gunung-gunung, cuman gunung-gunung itu kayak udah kekikis gitu. Mantep, bro. Sekarang biar kita sehat, mau ada 2 jam lagi mau ke depan, kita harus stretching. Let's go stretching, Rehan. Gonna get you. Ini belakang kita nih ada visitor center sebenarnya. Tuh, visitor centernya. Kita mau lihat kayak apa sih visitor centernya. Namanya Salt Lake City, bro, di sini, bro. Di sini tuh ada tim NBA namanya Utah Jazz. Aku taunya tim NBA doang di sini. Tempatnya baru pertama kali di sini, bro. Ziad, come here. Bagus banget, Muti. Bagus, Abi. Pemandangannya bagus ya. Mau tinggal di sini, Muti? Hey, what are you doing? Hey, are you running around? Are you running around?
sini lari sama Abi. Ya, let's go. Running, come on, come here. Ini biar stretching lagi bro, udah naik mobil 5 jam. Jadi biar stretching lagi semuanya. Oh, cantik banget bro. Nah, kelihatan kan di belakang. Bagus tempatnya. Oke, let's go. Nah, itu keseruan kita pergi ke Grand Canyon sama ke Monument Valley. Nah, ini belum selesai lagi bro. Kita harus pergi lagi ke hotel, kita harus istirahat. Terus masih ada perjalanan-perjalanan kita lagi untuk besok harinya. Saksikan terus ya bro, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.